U gradu na 9 rijeka publike je dosta i zato danas idemo do Sanskog mosta. Grad je pun ovih dana dok mirno teče Sana. Direktor nas vodi na ćevape, 10 travničkih za početak, pa u obilaza grada, 9 rijeka kroz grad teče, a Sanski most se sprema za novogodišnje veče. Hamza Begova džamija stara je 500 godina i najveća je u državi. Tu je i mali zimski grad, pa da priđemo bliže i vidimo ko se kliže. Neko sam, a neko se pomaže, sa svih strana dijaspora stiže. Bogata istorija i ljudska toplota na kraju godine. Sanjani se sreću, ali sada u dvoranu kreću. Na ulazu su gužve i publika je sat ranije ispunila dvoranu. I čeka, kokice se peku, a razni motivi po dvorani i pehari su spremni. Alma se pobrinula da sve štima, a ovaj brat će da snima. Nema više mjesta, ni u stomak od slatkiša. Djevojka sa centra sve pogađa i nagradu uze. 10 golova za treće Durić je dao i najbolji strijelac je postao. Po tribinama za najmlađe paketići se dijele. Ni na pauzi publika ne mrda, važno je da se pravila poštuju, a onda je vrijeme za finale. Spektakularna najava, a dvorana grmi. Za koga navijaju teško je procijeniti. Da li je penal, sudije će ocijeniti. Dati gol, mnogi nisu imali sreće. Prigovorit će sudiji, nema treće. Na kraju titula ide Gatu. Dugo nisam čuo navijače bučne kao u Sani. Dogodine ću ponijeti mjerač decibela, a do tada, ako želite gostoprimstva dosta, svratite do Sanskog mosta.